Watindata mwendo museisya wa Mutongo TV ngwatanyo ya mukamba ni wakana wa matuku 12 mwai ni wanyanya mwaka ni wangili ile na miongo ile na imwene na mudho chande ni wa Vilingi wa Mauvoo mwendo ni wa saa 3:30 sya utuku masama avileka ya miloni wa sua tuikunikila Mauvoo kuma ikonyoni inyasya ndhe mono ilembeta itu ya ukamba kaunti ya Kitui Masaku makuweni na kona yonde vala ve mukamba na ine nyeni tawerastas kedhuku wa nzomona ni nake Sharon Ndinda ulokwali la Mauvoo a kwanzia ya meko na indi a ni amwe kati wa ala ni kumbanisye ala tukumbanisye ni vamwe na Zama ya magavana kwa siandungili umwe ni moma ketikilwa umbanoni wa serikali siya mitiuko makuweni. Athukumi ma serikali na atandidi ya makuweni kusanzwa kuyumbanisya umbano wa serikali siya mitiuko. Utongoi wa mbunge ya Kitui kuivadhula na ma-MCA 15 alama na Muthoke Ruto. Sa kukutisya kukomea uya na vone na kwamba kulilikana ndakitali John Munywa ndanavika nondo wanzia ite sinamba kwa thukika kwa ala metelete ndakitali umundi twenethiwa nake nondo wa nzia ilaite na siamba kwa thukika na indi yu tutambanye nginya muthia wa Mauvoo na twenena nyakwisela ile 395 ile 395 esu ni namba yotumani mukuve na indi Mauvoo a oingi makwate imwe kwa imwe kwisela mitandao nitu ya mukumukanili varanthini wa Facebook ni Mutongo TV na nthini wa YouTube ni Mutongo TV official twatie kwisela Twitter @Mutongo TV ke @Erastus Kithuku na tuyambiani kana zama ya magavana ungua munini wa mwene kivila gavana wa kaunti ya Kisii James Ongwae ni asekana umbano wa serikali sia mitiuko olova niwe kutwaiwa kaunti ni ya makuweni matuku 23 nginya 23 mwai uwa nyanya ukavikwani andu ngili umwe na nonginya methi wa masanzi twenzanzo sionze sia corona ukavindane kauni kana gavana wa kaunti ya makuweni Profesa Kivutha Kibwana ni wawetekana vai uteti ukakonwa umbanoni usu otondo mwandikitu wa Mauvoo Benjamin Mwaka ukuelesya Osai zanzo ile o niwo thuthyo na utumani wa nzama nene ila yende na umbanya wa umbano wa kila mwaka wa nzama magavana na ulova niwe kutoiwa skulu ni mwana wa Makueni Boys kuya Makueni kuambia matuku 23 kuvikia 23 mama yo zama yelesekana no nzia yoka itona kuikithia umbano wina muisyo wa kunaikianisya tulinutwa corona kwa ala makaviki ya kuvika. Actually, Makueni has received probably more vaccines than any other county recently, in recent times, so that we can upscale vaccinations even for people who will not attend the conference. No andu ngili umwe oka la mageti kilio kuwatia chathiki imwe kwa imwe indi ni lazima mathangu mo makuonanya ni asanze ndosi ile cia corona makunikilwe na kuthianwa na indi no kana kuikithia utalo huu ni wavikiwa wandikithia withwa uitwaiwa kwislanzia cia mitandaoni yoka na ukavingwa matuku 17 mamwayo. The areas of the conference will be secluded so that you can't gain entry without going through the appropriate gates where you demonstrate your compliance and of course you begin to observe the protocols. In line with this, there will be ongoing online registration, and this registration will be closed on 17th August 2021 to ensure adequate preparations are undertaken. Kilelo kinene cha umbano kithwa kunena iseulwa mwaluku manzeve na gavana wa kaunti ya Makueni Profesa Kivutha Kibwana ni wosa mwanao kumyo kanyu muvyu kana mvayingu tati wa unyuvani mwana uketikilwa kutwaiwa chathini ki ona vanini. And one of the biggest challenges has actually been climate change. That is why we will be meeting in Makueni
to look at how this can be addressed at both levels of government, but also in partnership with our international partners. We have debated and agreed that the political people come to the meeting. There is no greeting the people or meet the people tour. People will come quietly to the meeting. They will debate very robustly, and they will leave quietly. And people have been told that, and the requisite machinery is appraised of the necessary measures to take to enforce that, because this is a meeting about climate change. It's not a meeting about 2022. Niguo umbano wa muthevyo kutwaiwa kila mwaka. Yu magavana ni mawetaka na mbumbano tai ila sikwatia. Ikatwaiwa itino ilungu ya miaka ili na ukana kunenga mwana imwe ya mitilatala ile yanenaniwa kwithwa na ivinda thianeu ya kuthukumithwa nesa. Instead of doing another one next year, we'll be doing them after every 2 years. This would allow for implementation of resolutions, because we realize sometimes we'll be meeting for the next devolution conference before the previous resolutions have been implemented. So this is going to be the last of the annual ones, and it will also be shaping the future of devolution, looking at the next 10 years. Those first-term governors who are there, and the new governors coming in the next general election. This will be a very critical platform where we'll now shape the future of devolution. Serikali cia mitiuko na ukanena nsia vanene maumu mauniko na mathina la serikali cia county inavikie na kuvitia kuma katiba keuka mwaka wa 2010 kaviki ende kwiyumbanisya kwalania umbano wa mwonza wa serikali cia mitiuko yu athukumi ma kaunti na atandithia kaunti ni esu ni maende kwiyumilia kukwata nzanzo ya corona. Munene wa maundu ma witi sivitali ni munene wa Makueni Dr. Masela ni waikithia kana namba ya andu ala meyumilia kukwata nzanzo ino tamaende na kuongeleka kila muthenya. Mwandiki tu wa Mauvoo kuma wote kaunti ni ya Makueni Caleb Chalo wa Mutunga ni watumbanisya ngewa ino. Kavindani ka kaunti ya Makueni yumbanite umbano munene wa devolution yuando na muno ma biasala athukumi ma serikali o vamwe na ene nthi ni maendeeye kuongeleka kila muthenya nthini wa sivitali ni munene wa Makueni County Referral Hospital va wote kukwata nzanzo yekuwa ya corona. Kuyana na Dr. Masila ndakitali munene sivitali ni uuni kana ni maendeeye no kusia wongeleku wandu na ala metha maendo sanzo kila muthenya serikali munene na uo kwisila muvya wimo wa mwe yongela kaunti inu ya Makueni dozi 1,000 cia nzanzo ya AstraZeneca nzanzo yekuwa ya corona. Ni twithitwe twende na kunengane nzanzo ya COVID, twende na kuyumbanithia chathi cha devolution conference kila ki mwai wa 8 matuku 23 na nituonete wongeleku muno wandu ala mekwenda nzanzo ya COVID-19 muthenya wa kwambililia tunakwatia andu 244 muthenya wa Tuesday kana wa keli twakwata andu 328 na muthenya wa katatu kwio twakwata 357 kuona ni andu ala mekwenda nzanzo asu ni maendelee na kuongeleka na twikwata andu aingi muno kuma mivaini ya afukuni ma biasala andu ala metha na biashara ndini wa tauni ya wote na tauni ingi si bakuve na hospitali witu tukakwata athukumi ma serikali nundu wa kwitha namo mayendo kwata nzanzo esu na kwisiania na wausu wa COVID. Kuyana ndakitali huu Dr. Masila athukumi ma serikali ta asikali athukumi ma kuma prison athukumi ma county nimeyumilitie kwa wingi chumwa ki na ino tina wa kutangaso kana yitha yi lasima kwa muthukumi wonthe wa serikali kukwata nzanzo inu. Civil servants especially tuonete muno ngaliko ya prisons, tukona ngaliko ya judiciary, tukona police officers, tukona health workers mayuyumilia kwa wingi muno kwa nzanzo esu ya COVID ivindani. Nitukwatie ndosi 1,000 cia nzanzo esu ilati kwenda kwitha tuyenda ya kuginengane hospitali ni witu. Ni muthukumi wa kaunti ya serikali ya kaunti ya Makueni na muthethani wa mundi na bikaba Mother and Child Center va Makueni County na kwata nzanzo yakwa ya mbe
tondu mwisi kuma kuene county nitende na kuyumbanisia ila itawa devolution conference na andu mama kuene kwa general sana sana atandithia maba wote na muika maba wote ni kumakulia kwanda ya methumilie simitali ni situla siba wote na simitali no itu ene makueni general makwate nzanzo tondu mwisi devolution conference ira must kana ni kindu gikwitha kicha lasima witha ukwatite nzanzo nikenda ubike kwate mutanosu. Dr. Kibwana siyo munene wa imo wa mwindini wa Mauvoo wava kaunti ino ya Makueni nuna umitie uthuthyo kuyene nthi kukwata nzanzo inu na kwivetangana na nzeke ila sikuo sia kuliana na nzanzo ii. People are still hesitant and bado mena story saa bunuasi ai watu no covid okay kala meitha ndatu utakungia mwendo waku. Hiyo ni upuzi na ishindo katika jina la Yesu. Nyen nato ni wedozi ile na oyuke betcha kwa kietelekana kakatano. Umbano munene wa devolution uvaniwa matuku 23 ngina matuku 26 na vala vena mwea umwe wakana ulonwitha hivi kaumbanoni uu ailethetha Musanze. Ni namba nini yandu kuma kaunti ino ya Makueni nela yethiwe hivi kavanthi ni wa hospitali ni wa Mathende Child Hospital unit yonengani ya nzanzo imwana yekuwa ya corona utalo Bo mioko ni nzanzo ya wa corona ovamwe na umbano wa serikali cia mitioko kuya Makueni tukwate Mauvoo mioko ni uteti vala gavana wa kaunti ya Masaku Dr. Alfred Mutua wakunia enende manyuve atongoi ala mekite maendeleo matonya kuoneka ainenea Limuru ni kaunti ya Kiambu. Mutua ni wasia ateti aingi ala meyumilete kwite kivila cha usumbe mwakani wa ngili ile na miongole na ile vaikendo matonya kuonania kwa ivinda ila methitwe utongoi ni oingi mutongoi uwa chama cha maendeleo chap ni wakania atongoi ala methia wa kana matethia wa na musimamo na wiawo ni kutalikanga na kukuania siama sia uteti. Leadership, uongozi ni watu kufanya kazi pamoja. Na sisi tumekuja hapa kusikiza mambo ya biashara ndio tuweze kufanya kazi pamoja. Sio mtu kujisikia anajua kila kitu. Na nguzo yetu tukifanya kazi pamoja tunakuwa na stability. Ukiwa na stability unatengeneza pesa. Na tunaweza kusonga mbele. Na pia uongozi ni kuchanganya vijana na wazee. The experience and those who are learning ndio tuweze kusonga mbele. Hiyo ndio Kenya wanataka. Kenya ni ya vijana na wazee wakifanya kazi pamoja, wakishirikiana, kushikana mkono na kusonga mbele. Uongozi ni kuhusu watu ambao wako na track record. Kuna track record ya mtu ambaye ni mwizi. Sisi tunasema ya kwamba ukiwa umezoea kunywa uji, alafu wakati unakunywa uji kuna ile calabash. Unaita nini? Unakunywa, ukimaliza unachukua kidole unafanya nini? Si ndio? Una fozi. Sasa tunasema kidole ambayo imezoea kufanya hivyo ikiona nyungu imejaa uji inafanya nini? Inajikunja. Kwa sababu kuna watu wa track record ya wizi. Wanaiba hii kidogo, wanaiba mahali weko, wakiona hii kubwa, wakiingia hapo watafanya nini? Lakini kuna wengine pia wana uongozi. Wana track record ya kujenga nchi. Wana track record ya kufanya kazi ya kuweza kuinua wananchi. Na hiyo ndio tunataka katika nchi yetu ya Kenya. Kenya inahitaji a fresh start. Wakati mliposikia BBI ilikuwa inasema kwamba tuwe na Kenya kila mtu anashiriki, lakini pia ukiangalia BBI ilikuwa inaongea kuhusu pesa kwa mwananchi. Devolution, pesa inaongezeka. Ya kitui itongwewe ni Speaker George Ndoto ndongo ya ala ainge mbungeni Peter Mwecha Kilonzo na munyanya wa ala anini Alex Nganga nimevetangana na MCA 15 alama na atambukie musi kwa munini wa President Dr. William Ruto kwa mithenya ile mayasi ya MCA ata mayendete na ni atole langi masiama
ndongo ii ni siaweta kana mutongoi wa Wiper Kalonzo Musyoka na mutongoi wa NARC Charity Ngilu ni mailite une wa ndai ya mayatha na kumukwata mbau Kalonzo Musyoka kukitia kivila cha usumbi mwakani usu twendete. Mwandiki wetu wa Mauvoo kuma kaunti namba 15 Onesmus Chalo na ilivote. Utongoi wa mbunge ya kaunti ya Kitui waliana na tambia ya mama amemba mbunge ikutambuka musini wa munini wa musumbi Dr. William Ruto kaunti ya Ilovi na kuona nyako mukwata mbao nzikayone siakisia kukitia kivila cha usumbi mwaka ukite wa ngilile na miongwele na ile. Utongoi ni speaker wa bunge ya kaunti ya Kitui John Jidoto. Ndongo yala inge mbunge ni Peter Kilonzo Olengi ni MC wa ward ya Adhi. Ndongo yala ni Alex Nganga wa ward ya Miamba ni kati wa ndongo inge ni mali anene tambia ika vindani kalama nenga nili vote yokola kuyandiki Mauvoo miakoni ya mbunge ya kaunti ya Kitui musini wa Kitui. Speaker Ndoto ainena nandiki Mauvoo wawetakana chama cha UDA na kila kioko na nywa munini wa musumbi Dr. William Ruto kiena memba mbungeni iya kaunti ya Kitui na kana alama naendia kwake manatu weni wendi wo indi mbunge ya kaunti ya Kitui. Ili atongo ima Kitui County Assembly matongozo ni speaker, majority leader na minority leader and their deputies. Tuenda kwa sita huu unduambe wa katika Kitui Assembly tuina party ile ila itongo this assembly Wiper the majority party na NARC the minority party. Keli tuenda kwa zekana UDA ndi MCS katika Kitui County Assembly na ala MCS maumete ba manaendie kwa Mheshimiwa Ruto mekala kwa matukweli asuna ndo mane manzia mauseo mo na nando ala menda kuma kiama kudhikiama mena represent ya woni wa assembly ya Kitui County. Inge Ndoto ni wawetakana ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na governor wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Kaluke Ngilu ni mailite kunengwa ndai ya kwa kwithia mena utalo munene wa amemba mbungeni ya kaunti ya Kitui. Na hivi tatongoi kwa niaba ya ndo alangi etu kwenda kwa asutu yenamo asume on their own tu yenamo na nitu kwenda on the and mamane maku na makenya nitu kwenda ngavana waitu Charity Ngilu anengo ndaya tamutongo yulo munyuko ngavana wa Kitui County na nitu mwene Governor Charity Ngilu na we mwene uta na ti mwana ola witu tusiaitie na tuisi neza pyu pala babikie nitukuona uwezekano wake kusumbika nzino yake azu onateka obo wa mbunge azu nazaliti mambai na nazaliti mandu mage Kitui County Kumana na miongamo kivathukanyo ya siama cia uteti ngiripoti ya Vilingi
kunia o utetini kana vatiality mithenya maana atatu miongo thanthatu na ili nthi ya Kenya itwaisi unyuvani munene matuko kenda mwai wa nyanya mwakani usu twendete ngwatanio ya mbai ya Akamba na alamekala kauntini ya Taita Taveta ni mamwenda mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga amukwate mbau mutongoi wa Wiper Kalonzo Musyoka kuokitia kivila cha Usumbi maiweta kana Kalonzo ethitwe atwikite Raila kwa ivinda iasa. Muungamo witu kuondu wa siasa tuyasia Kalonzo ni waile na ni waile na tuyasia langi onthe methi wanake binda onthe kumea ama supporti na bindela yukite ni yake yine binda yake na itu amuye tuimwe nake na tuyasia kana mundu wonthe olaiwe katika chama cha Wiper niwe twithi nake kubikia mwiso ikwithi wano mpaka chama kitu kithiwe kina binya ku Kalonzo tuyasia nane wendaya na ndwalame umumanga na tuikwendo kabila tuyenda mundu tonya kuunganisha nthi yaitu kwa Mauvoo ikwithi wa Kalonzo itu muonete ni wa Mauvoo kuma bala wambelelie kugobika ndatike tuyaona ena ndeto cha kuchoche andu tuyaona ena maundu matonya kutwike kana ne matonya kuwete thina katika Kenya yaitu kou tuyasia kana twibamwe na Kalonzo mpaka tuone atwika rais wa Kenya no kou ile denene obo wa Wiper nundu Wiper ni chama cha Mkenya wonthe wi Kenya na Wiper ni chama kianite kiasi cha kwetia uongozi na ni supportite mbaila ingi matuko maingi muno o yumbaila ingi situ support ngalikone ya kutunenge kula na ito andu ma Wiper alao ndeme me jijini na me matauni mose kula uno pate kula tuina mangi mothi kauni mangi maito ni kula na sabali otu yekalila stuba yote twetelete kuitwa tunengwe kila tiatiala tuikala mesani tuibanga uongozi wa Wiper kwa hivyo nze tumale anake etu na ibeti na atumia tuitwa sekula nundu kula nisio mangi maito pate kula tuimangi mako ikauni ni kula sia aongozi ndongoi ila sia for the Kenya NCA ODM KANU mukubali nundu ithu akambane twamwete kumunga kwoko Kalonzo na nimuonie 2017 twanengie Raila 90% nundu wa Kalonzo ila kwake akwete 80% ku sabali nakete mukula sia Raila a request community ya Luo niyo yukenenge Kalonzo 90% na imo support tethina na tokama nondo tyoishi nake ni prime minister itu muku mundu museo nutetete democracy nze kuma 80s kusobika suo ko tokama nondo tyoishi nake na Taveta tuke kauntini ya Masaku valangwatanio ya athukumi na alimu kimanisio ni kinene cha Masaku ya kusu ni ya twaisikanane atesya kutwaisya mukomo kethiwa mathinamo mayithi nikiwa ungu wa mithenya muonza matongwewe ni mwandiki munene Paul Muthama atongoi ama kusu ni maweta kimanisio kianisya kana kiesa kuyanisya wiwano ula mekiye wa kuongelwa musala kati wa mwaka wa 2017 na mwaka wa 2021 maiweta kana alimu aingi mayaisa kwamba tua ndebe nayu Daniela Mwongela ni woka na ilivoti athukumi makimansio cha Machakos University nala meungwa ngwatanio ya kusu wasu na kudeia ni matisia utwaisya mukomo vala manenga atongoi makimansio ki kwisela vala VVC wo mwandu Lucy Irugu mithina mwonza kwitia umbano wa mituki kunananisya mathina ala methitwe mavitite athukumia kwivo kulea kwamba twendeve kulea kuongelwa misala katika mathinangi meokonia uthukumi wo is that we have requested the university management through our public petition to call us for a meeting within the next 7 days, and if the meeting is not called within the 7 days, then we are going to issue the relevant notices for the industrial action. But we also remember that we can picket and we will picket in 7 days if
our demands are not met, and it is notified in our public petition to the Vice Chancellor that in 7 days, if our demands are not met, then the university shall start picketing, and this is an official issue. Members are affected. For KUSU are 277 members. They have not been promoted. For UASU, they are 147, and Kudaiha, 86. All these members are affected by lack of implementation of the proper policies. Mainena na Mutongo TV va musieni amasaku kimanisioni ki athukumia Matongo ewe ni wa mwandiki wa ngwatanio ya KUSU Muthama Karua ni maweta kana onaitina wa kwithiwa mekite viti wa kuthacha ukulio kwa atongoi makimanisio ki mathina mo meritwe maisimo metho unula menda mathina mo methukiwe na maithinikiwa kwa mituki. What we are going to do from here, because the VC has refused to pick our letter, we will take it to the university registry, okay, and get the stamp of the university registry, whereas we should be having the one for the registrar. Let it be on record, Madam Vice Chancellor. We have issued you with the proper notice, but you have refused to pick. We will send it through other channels to your office, and when in 7 days you tell us we don't have a right to demonstrate or to picket, once we have given the relevant notices, we will issue the notices. Then let the whole country know Machakos University. Yu athukumia mana tano makimanziki maende utala muthenya kuthiola ungi metele kuona usungio wa utongo yu metele ingi mithenya. We want that council to call us. We want the Vice Chancellor to call us so that we can be able to discuss these things. Let the policies that are being implemented and those that are approved, let them be used. Listen to what the CES said. The universities consult. Do not make changes to legal documents without involvement of the stakeholders. That is what is happening here. We have the staff establishment that is happening. We have the recruitment that is ongoing. We have no promotion that are being done. And when we request for a meeting, they refuse to give us the meeting. Niye kwa mbondwa uthiumoni omukuvi na niziokethete na Mauvoo mbeange kwou ndukathivasa. Wa mundu aweka na ngo imwe atasukumitwe ni mundu asukumana navuo nginya ukesa kumilia muthia nambiye kwina ni kana kanini lakini nyako ndamanyaka na ikinengo uba etawa Timothy Mutesia 1DC wala inengo mingi pyo kuma ba ukamba witu nyeto wako kitio thela tafadhali ne kalao ngina ukesethia my mom wito ni wemba wambe wito lakini baba enda kwina wa gospel wale takwenda kitu chambe umutangie ndarau sana amenifika koo pia lakini siku moja watanivulia kofia ndu tuwita kinengo kitumia wa kwanza ya mbinge kumanthi wa mbesa kana kwetanithia ukamba ni nthi ya inengo kivathukanio twangelekanio kwina kilano kakuboya nienda tataunzungia tunalia kwa sababu ya corona Mungu Baba kusola kusemba na inengo ingi mbingi ilo ele kilungu cha inengo kila wakatano kwambia saa 12:30 cia weyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na otumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iko kwa Mauvoo mbeange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ.
moto inombete cia timu yaku niota nikata ningi niota ni kuibe yake keve mutsinga wa ula no sie kwa mulemba ndinesa kuiba sukuma ine no sie bagwa mitango ndipite niota ina badi kwata hiko ni takota ngakuiba kolona la vela kwata skiza tune ya deni na corona tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 ili 3 na uituma kwa 111. Unaweza kusikiza wimbo wowote na free internet kutoka Safaricom. Burudika na muziki kemkem mkononi mwako na free internet. Bonyeza *544# leo kupata ofa yako. Browse bila was na Safaricom. Siongama saa inya kamundele cia utukoni na muthocha ingi nende na kumanyithia musi umwe kuma waita mwingi ya katika untini ya Kitui yuwe na undu wa kutania itina wa ikundi ite ya serikali ya Vision Together Foundation ungua mwambelelia wayo Patrick Mwendwa kutoa asiana sio ile skulu na ila itethitwe skulu kuma mwaka muthelu otondo li na musangi ukuelesea nikana nyinya wa asiana ii penina asia ethitwe ayesela ivinda yomo kuma muume avucha mwetu wa ukuwa miaka 10 na kwikiwa mbeni. Musi umekumotuini wa chulungwela imuingia katika untini ya Kitui yuwe na kindu cha kutani tina wasiana ili siya musi una ili tana soma kutoa skulu ni mundu wa ngoya ulau kama mekaana kalaka tambu kie musi kwa penina wa mulai ni tuthesi na ili valo moino kuwa miaka 10 na unge miaka monza na alama nekala musi kuatiania na ucha mwingi ulote na yumatikilia kutoa wa skulu akwelese mathina make penina ni waweta kitumi cha kulea kutoa siana ii sukulu ni bakwitu ninatoa bana mwitu nikuthukumana ninatoa mundu ume tunekala kanjato nake anabikia kurepu mwana wakwa na athiko thumwa na ni wakwatiwe na nyene nuka bana kwitu dina mbesa ciana ciakwa ciisa na mathina na ni bana kondo akwiti andu mangoyo la umendethesie nundu nyendina mbene tina banini mwitu no netiwe andia muthini ni bane nyoka dina mutethesia wakwa tonyo ndethesia na nikaloba mutina my sister wakwa hawaiye utomanyika yuko unye nikola jolo tonyo ndethesia endethesie pio nundu nina thina munene pio na nina kana kanindi ingene wase ona mbesa cia tikiti wako thikwithukise kwania kukwatwa kwa vinya kwa mwitu wake musini wa Kajiado no thina yunye ni bandie ndakwithukise kwani ila ya mutse wakwa akwatiwa angwatia mwana wakwa nundu wa kitumi cha ndithe ana bea wa kundu akuo na kundunga bana musi ona vamwe na kwithwa avinyiwe muno ni maisha mpaka ona kuvikia kukosa leu wako ya penina ni withitwo manza undu sena ii itonyosio ka skulu itina wakutiana na mume na kuma Kajiado mwi wa kele mwaka u yuni watano vamwe na siana siake itina wa sena ii kutoa wa skulu Daniel Mwemi na ule ni mutui nake ni wasekana penina nukwenda utethio na nima kwendea kumanza undu utonya kutetheka o muno we na thina nundu ba muchini wotie to weweka ena ciana inya na maina liwa ya ona mbesa citonyo mutonyithia kutwa chani skulu ona kwitho yangwa ena thina pio nena kana kanini ndatonya kwe kuthukuma kwa we bano muchie ena thina suonze na nikyo kitumi Vision Together Foundation yoni thina wake we yulangu na yabanga kosa twana tu kwanza etu twa school muti walileu yuma kula kweli na musangi imwe kwa kiboni mutesia palo kutwelesa kana mwene kivila wa ngwatanio ya athukumi mabodaboda va Kenya Kelvin Bandi ni wakuli atoi matu mota kuthukuma memwamba na maofisa mavolisi kuangalanga muwo na itina wa kwithiwa kana yoka itina wa kwithiwa mangendili mosa mwanya wa kutumia athukumi yela menda utwaisya sieko nthuku tasia wuani na ung'ei Bandi wingi ni wa makulia masanzwe nzanzo ya corona kabinaka iseso ye yambe iwe kiwanzani cha ukui cha Kangundo
kuiwanza ya tumota ni watu mekani enende ingi na muno lameno kwa timonini kavindani kalamendo vika kundu kivathukanyo ukuyuni withitwa yikumbilwa ni mathina maingi kwithwa mu matumota nemo matumika kulwa nduthi ila kwina ithoko mwene kivila wangwatanio ikundi ya tui matumota ainena namo mathukumia vaka ngundo no makula kuthukuma memwamba na maofisa ma polisi kenda kukilanja muo na kuolanga siko nthuku ila makonana na mota tui matumota. Na leo tuko hapa Kangundo kuhakikisha kwamba tunafungulia wanabodaboda ofisi ndio wakuwe na ile permanent office mahali penye wanaweza kuwa wanafanya kazi yao. Kama wako na shida yote wanaweza kuja wanaripoti pale. Kama national chairman ninataka kuambia wanabodaboda kwamba washirikiane na serikali kuhimiza hii maneno ya security. Security ni kitu ya maana sana na tunafaa tushikane na serikali ndio tuweze kuwasaidia kuhakikisha kwamba mambo insecurity yote tumeimaliza. Ila mama thuku mimambo boda mali kama kwani kana makwatwa ni mbanga maleluni amoni maimaoni kuiva mathie ona makwani na yuni makula kuikithia kana mavalua mo yani ni matheu kenda kulanga mathina lama makwata maendeleo na uthukuma. Jambo lingine nahimiza vijana wote wa bodaboda waweze kupata zile kadi za NHIF. NHIF ni mzuri kwa sababu ukipata ajali itakusaidia sana kulipa bili zako kwa hospitali. Medical care iko very expensive na kama medical ni expensive na sisi ni watu wa mapato madogo, tukiingia kwa NHIF itatusaidia. Lazima tuwe watu wa kuweka pesa kidogo kidogo kwa minajili ya kesho kwa sababu familia zetu. Wakuja kwa ofisi tukae chini tuongee. Ile malalamishi ambao wenye wako nayo walete kwa serikali, tutakaa chini tuwasaidie kulingana na uwezo wetu. Enendela mevikite kiwanzani chao kuicha Kangundo kwa Tanzanzo ino nimesekana ni tambia so ila yosuguni serikali no account ya masaku na vevata wa kuthengesia maundo walangi kwimwenende mbeja kwa ningo tungia health sector mundu wako tuthengesia na kutuete vaccine bakuve na ito mundu wakwithwa mundu wa boda boda ekala asembete na ila twaete woba watu mano wande yona na wia ko ngi ukulia ibinda yombe health sector mekala maitu wete o maundu otasu alama konedio wana boda boda tukaminewa tukadio mawiyani ngi kiutu ikia nondo akwithiwa kuona covid na nengi no tuolete wandu twitha waingi wandu mana thandatu lakini nondo wa ila social distance twenda twithona andu anini wala tukwenda mauthulie itambia unengane nzanzo ya kwisukana na uwa corona ila yende no twaiwe isione kivathukanyo ikwatiwe kuolanga kunyeka kwa ikuya ya corona kwislanziani ya ukui ila enende memwe vandu vamwe na kuthi isione ila ingi. Ndiripotea Mutongo TV. Meokonia o utitini kana ateima munini wa President William Ruto alani muyumbe wa gatundu ya itheo Moses Kuria na ula wa minister wa uimi Mwangi Kiunjuri ni mathana kana mayitikila kwesa kusukumiwa ni mundu ona wiva kuvunzia siama sia kiuteti kethiwa makali kangwatanioni ya kiuteti kavinda katwelekele unyuvanini munene mwakani usu twendete nthini wa kikalo na andiki Mauvoo ndongo isi mwamba na mutongoi wa NARC Kenya Martha Karua nisiawetakana ni kwithiwa sietwa isia unenania na William Ruto na chama chake cha UDA kuseuvya serikali mwakani usu twendete. We recognize that not everybody coming to this forum or the people we shall reach out may be of the same political persuasion, but there are issues of common interest which we all subscribe to. Very well end up being that of purpose on issues affecting our region and affecting the nation. On the issues of our association with the Deputy President, it is very clear. It's a mutual understanding. And whether we are going to support him in UDA or not, that one depends on our own membership. Number one is that when we formed TSP, when Chama Chakasi was formed, it was informed by decision of our own followers, and we have been marketing these parties. And therefore,
if somebody feels that you don't need coalitions, then that will be upon the leadership of a particular party, and that does not affect us. And you know, some people have got a history of killing parties. Every party they touch dies. So we want to make a difference by ensuring that our parties survive for future generations. As to whether we are going to work with certain leaders, this is a discussion that is neither here nor there. For the meeting that was happening in Karen, that was clearly a meeting of the United Democratic Alliance, for which I was not invited, because clearly I'm a member of, or I'm affiliated with Chama cha Kazi. When that opportunity comes that we have a cross-party meeting of UDA, NA Kenya, Chama cha Kazi, TSP, ODM, whoever it is, then we are going to engage from that basis. Na tuwezesha Mauvoo mautandithia ni kana nguthu ya tandithia anini musieni wa Masako ni matola muti maofisa ma kanzu maiweta kana methitwe maivithukia biasala sio na kukua mioyo undu ula makuelesya atawende kutunga ukwati wona itina otondo Daniel Mwongela ukuelesya ni kana atandithia ani makulia askali ama kanzu maumanwe na mutuo usu muthuku. Kilungu kinene cha tandithia musieni ya Masako ni matula maavisa ma kanzu muti alama weta kana methitwe maimavithukia biasala nisio na kukua mioyo ulama weta kana wende na unyamasya ukwati wo. Ya Masako isira kwithia ina thina mwingi muno nundu kindu chambe withuka kwa witho silingi ngilile ni mundu kana kosa loni angilile ukayuka ambia kwa kosa matumbe mako na bandu ba kanzu kukweka we manthia 10 iyuka kwa kanzu ligwa maski litu aba kwa kanzu ligwa mboka baila mbokite so bazo nda kanzu si ligwa sindu sio nda ligwa itu aba kwa kanzu na wati yake manana makuga na maski ya guga no kino chagu chagwa ni kanzu tukimo matara silingi maana 5 etha we na bya miongwele witho na ndwa boti kwa sindu siaku wati angia uthi wai enda wewe mbesa kwa sindu siaku we wai makuwa ba maana bakavingi bana madumbi wanasio na makaya ite nundu aingimo ne kulia atongo ima Masako we matekwe kiangale kwa mwi na matekwe ngida mi okwiwa yoke bathoko nikidikewa na ithio ndo tena ne Masako kote kulia atongo usienze Yesu na mailonga liondo batoneka tikanana ne Masako maikothini utandithia ba Masako mayendo mana andane ndikana nyao imabutiwe weani angimekwa cio bukwe babisi ndani Kilungu okila makaiba ndi meka usumboa. Masako ni thalilisha mwananchi wa kawaida nono yona ratakuja yiba atukuani aba mawithiriro kwa maba ba bandu bechoke bakube waisa bari na kwa kikiba kite kigu ni maumo UNNDA ni mainesi kana mavinda onthe mekalame masemboni on kutuika metumia nzeila sielete ndwe ni esuvita wa kanzu nondo wekilwa bikwa ka biasala kagu baka utasogisia silingi 5 ukithia kanzu esemba ndie naku ya bubu ungamire karuri kaguba withosia masiki kana withosia simoni kana matumbe no sema ndione kanzo itwe na thina munene ba Masako town pe bandu ba hu ambao kunyaka biasala kaku nondo yula bioka biasala kaku ukethia kanzo ne sema ndie naku. Daniel Mwongela, Mutongwe TV, kuma kauntini ya Masako.